Pemirsa usaha bedalam pinaka silih tunggil Dresta Bali sanesida kepanggih ring desa adat Timbrah Karangasem. Dresta kuno inucap kelaksanayang nyabran sasih kaulu nemu kajang. Ring sejeroning kakak ring desa adat Timbrah. Ngaturang asiki guling pinaka cihna rasa bakti tur angayu bagia majang ida sangyang widiwasa. Dawag galah semeng kramani sampun metaki-taki ring pengerau usaha bedalam. Ngawit saking galah semeng sadurung endak suryane, katah kramani sampun nampah celeng, raris nguling ring natah paumahan suang-suang. Risampun puput krama makta guling inucap antuk kaaturang ring pura dalam desa adat Timbrah. Kan sumekenan tur atur bakti krama, ageng pisan ring sajroning ngemargiang dreste sane sampun ketami inucap. Pet prade wenten krama sane kasebelang wantah kedadosa ngubeng. Lianan punika dreste usaha bedalem taler madrebe tetujon nyomia buta kala. Penyarengan prajuru pecalang ageng tur gegiras pisan ring sajroning ngemit pemargi usaha puniki. Desa adat Timbrah sampun kaloktah ring Jakate inggian ring nasional wiadin internasional untuk kaluwihan tradisi miwah adat budaya nyani. Punika sane ngawinang desa adat Timbrah kaunggahang dados silih tunggil wisata budaya sane kaandelang ring Kabupaten Karangasem. Melarapan silih tunggil tetamian leluhur sane ketami tur rajek kelestariang kantos mangkin inggih punika usaha bedalem. Juliana, Bali TV.